Assalamualaikum dum anu nang ro yang na di sino atau di luar baculun pegah ke nang ro Acehnyo ke Hasan tiro bek sagai lupa wali semike ke nang ro Acehnyo malam ngon uro getengut hana kena pesenang mandum getanyo bek sampai nang ro gop yang kuasa. Dari Swedia ke Norge Panto ke ane nangro kiban berita gejuk semangat malam ngon uro supaya tanyo bek putus asa. Baksa boh uro wali ka sakit baru mau sakit di Swedia ngon tulung Allah ke wali tanyo lampadum uro sehat pih teka. Oh pulih wali haba pih sampo dipegah Acehnyo ka merdeka wali petekem sarangon gemo ternyata butnyo dan sia-sia. Wali dipengut nibak masanya lerakan rakan sahabat setia demi ke pangkat di Pulau Nangro demi ke perut ro rakyat sengsara. Aceh pidamai nibak masanyan ubena awak gam petron senjata dikoh-koh bude laju masanyan le awak perdamaian dari Amerika. Bude katan le kiban lom tamu perang mandum awak gam jut ke rakyat biasa. Tentera ditarik laju masanyan di Pulau Rijang Ujawa Karta. Na padum-padum ton lehnyan berselang wali di Hasan rindu piteka musin ke gampung nerakan-nerakan ke mandum kombatan dengan bintara. Wali ke musin ke anak nanggro ke anak cucu ngon keluarga musin ke rakyat yang nadi nanggro dak jit kagewo nyandum bana rasa. Laju lenuwo wali unanggro bantruh keno tahe lempahna gekalon bendera kon bulan bintang pucit dipegah lewaknya nanggro ka merdeka. Kajo noile munyo jita sambung lom munyo hanjut ta sambung ka kuano munyo jit sambung pegah ta sambung lom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.